Obutumwa obu Biishopu abaire nabuhereza abikiriza omuri Lyantonde obwari kugira ngu bingi nibasiiba omu makanisa ngu konka tibarikukuratira emigenzo y'amaramizo gaabo. Era omwawule bwagamba nange tuyibirire tuddemu siku mpira bwamu mu Lungereza to recite no sikikwate. We don't recite, we affirm our faith with boldness. Ahambera y'entunguuka omu maka gaabo abanyadiini na munonga abari omu bushwere bashabirwe okukwatanisa. Omukyala bw'ayina okubeera omumwami we maama tweyanzege mukama ng'amuwadde omubeezi amulaze nti ono ye mubeezi kisabire Katonda saba eri Katonda omugambe Katonda kunda soono gwe naabeera naye naye kintu bwe kiba tekiri ku kisa kwa Katonda yerebittirira tuteesa wano ng'omuntu asirise bw'ati oluusi yeefuula ne yeebase olufunaawo bweru n'agamba era mbeewuunyisa ebimuteesesa ebyo binaakola ebyo bwe n'ebyantonde bano ebyo bikola n'ogamba lwaki teyabyogeredde wano. Biishopu ogu hatari omukaire k'okuhuumura enshumi nkye erikwija bwanyuma y'emyaka 65 y'obukuru kandi aheereza emyaka 8 omu mwogo ogu. Omugandi erizooba obusabadiikono bwa Ndekye omuri West Ankole Diocese bwasiiba butayayise omureeberezi kandi bwamwakira omu kitiinisa. Omureeberezi yabanza n'okutaho abaronde abarikurenga omuri 800 emikono. Omureeberezi yabashendekerezibwe omukazi we Mama Joy kandi niwe yabuulira. Ebishuba omukazi nakiriza nyina zaaro omurinde kyamugambura obwo ebyaba yagamba bibe bishuba ngwenda ukora abari nyoko zara nangwa n'omwaka wa mwashobezana tumwetisizana obogenda n'omugambura oyenda kukikugasireki nico kimwe n'abakigu nagamba omukamwana oyo taba barubata ekibiri kireta obubi ekibiri kireta kabi ekibiri kizare ebindi bibi ekibiri kimuzya omuntu ekibiri nikiha omuntu omu buteeka ekibiri kibuza omuntu emihanda. Abikiriza basiima omuriisa ahabw'emirimo mirungi eyariyo naakorera obureeberezi obu. abeebembezi b'eddiini beebembibwa Biishopu omulungi Johnson twine omutuni ahabwa obuhabuzi obwari kwongyera abantu nakusira munonga abashaija n'abakazi abari omu maka. Siima munonga Biishopu wiitu abawizeriize bakatuteekaho omukono kandi ngaruka nsiima n'isomero ryaitu Ndekye Secondary School abo bwire bayo nibatuha tukabukozesa omu bitabo n'okutwegyesa eby'eddiini. Sabadiikono w'obusabadiikono obu yasiima obureeberezi kandi yagamba aha mirimo emirungi eriyo neekorwa. N'abandi bantu omu mwaka ogwo-94 beija omu kanisa bamwe ahari abo nabo wataha emikono. Abantu abarikurenga omuri 200 biikiriza Yesu Kristo nk'omujuni waabo. Gashakwa Sande William na Onesimus Ndyanabo.